Perezida Donald Trump yongeye gushinjwa guharabika abagore ubwo yakoraga ikimenyetso cy'imyanya y'ibanga y'abagore ubwo yabazwaga uzasimbura Ginsburg niwe wari umukuru w'ikirenga mu rukiko rw'ikirenga. Uyu mudamu witabye Imana ku myaka igera kuri 75, uyu wari umaze imyaka 27 ari kuri uyu mwanya, akaba ari n'umugore wa kabiri wari ugiye kuri uyu mwanya amaze kwitaba Imana. Ubwo Trump yabazwaga uzamusimbura, yatangaje yuko uzasimbura uyu mugore ari umugore n'ubundi nanone, ariko buryo yabigaragajemo yashushanyije ikimenyetso kimeze nk'imyanya y'ibanga y'abagore. Ibi byababaje benshi bitewe n'uko n'ubundi ibinga asanzwe abikora muri Mata nabwo yigeze kubikora nanone, kandi ngo mu mwaka wa 2016 n'ubundi bamushinjije gukora, cyangwa se abantu 26 bamushinjaga guhohotera abagore, harimo kubafata ku ngufu n'ibindi byinshi. Ibi byaha n'ubundi akaba asanzwe abiregwa. Uyu Trump akaba yarabihakaniye kure. Abantu benshi bakekaga ko ari busimbuze uyu mugore undi mugore basanzwe ari inshuti kugira ngo azamufashe kumwamamaza mu matora ye y'uyu mwaka. Trump ibi birego byose ni bimwe mu biri kumugabanyiriza amahirwe yo kuzayobora igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu mwaka mu matora, akaba ashobora no kuzatsindwa. Mwari kumwe, amazina yanjye nitwa Methode. Ikiganiro cyitwa Ubucurabwenge ugikurikirana kirambuye kuri YouTube channel yitwa Ilmu Media. Genda ukore subscribe ujye ubona ibiganiro byiza kandi biteguranye ubuhanga. Ilmu Media.